I dobrodošli u novi video na kanalu Urode HD. U ovom klipu radimo na novoj lekciji serijala u školom slučaju, to je engleski za 8. razred, dakle ovo su unusual hotels, odnosno neobični hoteli. Pa da počnemo. Number 1. Over 30,000 tons of snow and nearly 2,000 tons of ice are used to build the ice hotel in Sweden. The ice is made with water from the river Torne. There's an ice cinema and an ice bar, and almost everything is in the bedrooms is made of ice. Chairs, tables in the beds. You sleep in a sleeping bag on reindeer skins. In the morning you can take a sauna or jump into the hot bath outside. Temperature inside never rises above -5 degrees Celsius, but snow suits, boots and gloves are provided. In May the hotel melts, so it must be rebuilt every year. Prices are from 60 euros per double room per night. Second one, if you want a room with an unforgettable view, you won't do better than the three houses in India. The three houses have been built in the middle of rainforests, 30 meters above the ground. To reach them you either have to walk along a high rope bridge, or you can be pulled up on a rope. From the hotel you can look over the rainforest and watch the beautiful birds flying past. Both three houses have got a sitting room, a bedroom or a shower. The larger house has got 2 double bedrooms. One night costs from 150 euros. Prevod. Pod 1. Preko 30.000 tona snega i skoro 2000 tona leda se koriste za izgradnju ice hotela u Švedskoj. A led se pravi vodom iz reke Torne. To je ledeni bioskop i ledeni bar, a skoro sve što je u spavaćim sobama napravljeno je od leda. Stolice, stolovi, čak i krevet. Spavate u vreći za spavanje od irvasove kože. Ujutro možete ići u saunu ili skočiti u vruće kupatilo. Temperaturu unutrašnjosti se nikada ne povećava iznad 5 stepeni Celzijusa, minus 5 stepeni Celzijusa. Već su obezbeđena odela za sneg, čizme i rukavice. U maju hotel se topi, tako da mora biti obnovljen svake godine. Cene su od 600 evra po dvokrevetnoj sobi po noći. Drugo, ako želite sobu sa nezaboravnim pogledom, nećete naći bolje od kućica na drvetome u Indiji. 2 kuće na drvetu izgrađene su u sred prašume, 30 metara iznad zemlje. Da biste došli do njih morate ili prošetati visokim mostom ili vas mogu povući konopcem. Iz hotela možete gledati prašumu i gledati kako divne ptice lete pored vas. Oba stabla imaju dnevnu sobu, spavajuću sobu i tuš. I veća kuća ima 2 dvokrevetne sobe. Jedna noć košta od 150 evra. Eto, to bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i Ćao!